Hadin boba Bindo Lanong ubade way nekinong yalam balarang ba chong ka UDP ulay kun ya election MLA Arhajar Arpulai persya yu kertong ka UDP uba lambor malnyang nanong krem constituency nakaliang jong ka UDP kalarai ban IT kini kekam syakakur committee jong ka party ban shim ya karai ka bapinhun lang ya baro. Habakren shkilat pathai khubor ha ka arpo tarik banail ber Arhajar Arpulai u General Secretary ka UDP u Dr. Jemino Mawthoh u loong ban nakaliang jong ka party ka buram ya uba Bindo Lanong namar ude unong yalam barimtam ha ka party. Henry ka core committee kan sa shim ya karai na ka bynta ka jingbha ka party. Pi nakaliang jongi kam ka party ibu iba Bindo halor tambe namar belai ba Bindo ilade we na kinong ilam ala party mo balarim ha adon nduk basdang jongi party de Henry pade ilong rui chief advisor jongi party de Henry short election nakaliang jongi kam party ngila ipen kriya mo ban say ki candidate naki constituency ke bopir de hadian ke jingrai ke bastat nakaliang jongi state election committee last day ban ano ya ka tiket sei way pat mo I candidate ke bala wan ban penesua bat ni ba lambor malngen dile se de nak ka daw ba nakaliang jong I ba Bindo idon ka ta ding smosi nakaliang jong I ba nakaliang jong ka party ba iklam ai ka party tiket andre nga shu pa bandong hang niam ni bo ang ba ngim kwa I ba Bindo ban election I ong I ba Bindo bele pemele na I Shillong mo kamal ki Lamukra constituency kamal ba katur ketika constituency ba ilang job teng ya ke election tim de bangi khang I banele election inde ong I ba bale pemele na ka I Shillong de akabai de bat kenika ke action ke ba nakaliang chungi kum party ni berkhat akabai de ba Bindo ya kata ngin saya keren haka core committee junga party bat ngin saya berkhat ke ba bhatam ya bangile namar ba nakaliang jongi ke mga ONGP bangi bureau mi namar ba de senior leader junga party entre haka politics bat kamtam haka bai de ini election mo ini kita itu nakaliang jongi ke berkhat ke ba bhatam ya bangile